الحمد لله رب العالمين ثم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jari haduman ini insyaAllah subhanahu wa ta'ala umawak kita niyo hambuk daing ha mga binin kato taniyo sin pamho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa lago-lago gusih amoy in daindi namayan halaw man singgumi ini malaggo ing kahampitan na to, labi lo ba na rito haadlaw gana-gana. Karena in pagpatumtum niya ini, bukon sadya laong ta tudyo paparkala adlaw akhirat, buat malaingkan inikatan malaggo ing kapaidahan mahasil na to, dan di pahalaw man singgumi ini, sampai long ta kita muy hadarat sinallahu subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat daingkan Abu Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuftahu abwabul jannah yawmal itsnain wa yawmal khamis fayaghfiru likulli 'abdin لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال انظروا هذين حتى يصطلحا انظروا هذين حتى يصطلحا انظروا هذين حتى يصطلحا. Biita kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, biita sin Rasulullah ukabun laung niya in sulga, lawang sin sulga tiap-tiap adlaw Isnin iban adlaw Khamis. May tayag to ukabon in lawang langit. Tiap-tiap dumatong in dua adlaw ini, adlaw Isnin iban sin adlaw Khamis. Diita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam fayughfaru likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'a. Artinya ampunun in siyo-siyo na hambuk dahil mga ipon niya wala na kapagsirik patuhan Rabbul Alamin hang sulag uno-uno. Tibay huan sin pagsirik, sibo da sirik, dakula iban sin sirik, sibi-sibi, sibo da sirik, amin timatampal iban sin sirik nakasipok, na inyan katantan, ampunon sin Allah subhanahu wa ta'ala bang maabutin adlaw Isnin iban sin adlaw Khamis sarta in dua adlaw ini amuna in adlaw hipag aangkat sin amal sin ipon sin Allah ta'ala pataas langit in adlaw Khamis iban sin adlaw ini Isnin. Buat malaingkan lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ha mga hambuk usog in kaaunan
niya haantara niya iban sintay manghud niya aon piyag ini bukuan atawa aon doon haan piyag ini barsalahan atawa wala piyag amuhan perkala sibo da perkala dunya perkala pag-aagama atawa perkala simpag dunya uno-uno na pakaradyaan doon ha ini biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kato niyo laong sintuhan na to rambul alamin ha mga malaikat niya laong niya dungdungin niyo jakahin niyo indua amin nagsasagayan sahingga sila makapagsulot bihalikan sin Allah Ta'ala roon ha ini nakatu in amuin papajagahan ang mga ini malaikat niya mga sila amuin nagsasagga sampay makapagsulot sila karena doon hayan ingkatan sin amal sin mga sila nagsasagga hababaw sing gumiini amuin di makapag ini iaturi doon haon sumod in astul indukal halawon simpangatayan, doon haon sambil dumakan induko nila, sampai makapamisrahan sila kun marayaw, bisara pangkal pa Allah subhanahu wa ta'ala, karena ingkatan kabtangan mangi inyan di kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, na labilo ba na tuod, bang kita manggulal-gulal pa hatay manghudtarimihil kitangan, ngan mangi, amuin bang niya karungukan di tod siya magrida singkab tangan gimwa day nga simudta inyad to subay na to pag-anaran hiig din kato in mga sipat bihado yadto karna inyad to di adto'y karayaw kato karna way makatanto sin kamatay ada kala abutan ni mano siya sabo nagkakabtang singkabtangan amuin sato pa Allah subhanahu wa ta'ala amu atuin sabab sindi hikaampun kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala amu atuin sabab wala siya nakadawhat sin sabab mayta iukab in lawang sin sulga sin adlaw yaon adlaw ruwayaon, adlaw isnin, iban sin adlaw hamis. Hangkan na in Rasul sallallahu alaihi wasallam, sambil nagdaak siya ha umat niya, amuin papagpuasahon bang maabot in adlaw isnin, iban sin adlaw hamis, karena in pagpuasa mga katawtay manghuran, bukon sadya in pagpuasahan sing kita amuin kakaon iban siniinumun pasuron palom simbaran buat malengkan pagpuasahan sing kita ingkabtangan karurukalan sin Allah subhanahu wa ta'ala kabtangan amuin bukon hikarayaw kato gaman hikataod sin pardosahan tapatuhan na to Rabbul Alamin lari luwa narang in kabtangan yaon makarhil kasatuan papagkahita manusia mahinang sabab hikapag ambulda, mahinang sabab sampai hikapag asag dugo in mga yan jimajatu, mga katawtay manghuran, daing hatik mil masa si manusia limahil pa dunya, inyan katantan, aun jimatu, pagsulang manulang, misan in apa anak sinapo na to Adam panagnaan, iwan sing sumuno kanya, na amuin nahinang sabab biyuno sin makulang imanghud pasal sin abugo doon hayan amuin di kababayaan sin Allahu Ta'ala karena in abugo doon hayan bang jumatuha manusia inyan dumagan ingiging iwan jangki daing kanya karena sin abugo niya biya na sin jimajato halaw man sin gumi ini mahita na hiluhalain dunya ini di na humatol marayaw pasalan sin amuin giging iban jangki labay ring haabugo kana intao taga kawasa tabiya dakuman yaon di na mabaya mig deng kawasa nila
yung mga tao na malago yung pag-usahan nila, bangahon dapat din na sila maraya kasauhan sing kaibanan, kana sin abugo nila, kana doon ang tiubuan sila sing giging iban jangki. Na inyan katantan hangkan na ing kaiwanan, limiw lakad, dahil hapagkahinilabihan, manudsod sin parkala nila, bangahon dapat sila magbaya sing kataan, pakaradyaan halaw sing gumi ini, labi ba na tuod, bang hakita nila ilokal yaon, kakunahan nila, pagmanjaan doon halaw man yan, na di na sila doonhan mapatumtum, suway na sadya amuin kabayaan nila imaakat. Na amoy ini hindi man jari jumatu, hangan sin nagdaraawa mu'min muslim. Karena in muslim, in mu'min magtaymanghod, lari in pagtaymanghod daing sin, ini hangka dugo, laung tahangka inasil, hangka puunan, karena inyan katantan, Allahu Ta'ala in, amuin, maraya kimita kanila simpagkasilasan nila rin di halaw man sing gumi ini, labi luwa na tuhod, in pagkasilasan nila rin to haadlaw kana, kakuyakan lando sin Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Nasa wabyan, sabay kita niyo magkukuyang, aming kakuyakan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, amuin, imut-imuton na to, hinangun in, kakuyakan sin Tuhan na to, Rabbul Alamin. Pagtag-ipon na to, harap kaniya. In kita niyo, jimanji, pa Allah Ta'ala, sinwayrong pagtuhanan na to, ini, tunggal isa-isa niya, way hikaruan niya, way sakuto niya. Amo at tuwing karuyaan sin Allah Ta'ala, hangkad na kita tukason, hasupaya, kitaon niya, bang matan-matan, indaawa na to, harap kaniya. Na ini in mga kagunahan na to pajatuhon. In pagpuasa, mga katawtay manghura na kamaslambian na sinagi, bukon sadya in pagpuasahan, doon hayan pagkaon iban pag-inom, napso pakatan, uno-uno na pakaradyaan halam sing gumi ini, labi marayaw doon hayan mapupu sing kita ang ginawabaranta, amuin aunon taim pagsabar iban pagsukur pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaya na indua na sabut ini manjari magbutas, pagsukur iban pagsabar, amal sa lagu-lagu pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, hak niya, inyad to, sarta sabab sin hikatukbal niya kato, inhak tarin to kaniya, daing hapag, ini sabar ta, iban pagsukul ta harap kaniya, mga katawtay manguram, hakama Islam. Naamo yan. In mu'min, biita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hambuk hadis, Ta'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal mu'mina idha laqiyal mu'min, fasallama alaihi wa akada fasafahahu, tanatharat khatayahuma, kama yatanatharu warakul syajar. Kita kau yan, mga katawtan manguran. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, unal-unal tuod yung mga sila mu'min, matan barji, pariman pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila sila magbak, iban sintay manghud nila mu'min, sarta nagsalam siyalami sila karuwa-ruwa, sarta di maputta-putta roon hapagsalam sadya, amuin magkawas sila karuwa-ruwa, magtabi laong simbahasa ta, bukon sadya magtabi, maggulgul pa sila karuwa-ruwa, karena sin tanda, sin paglasa nila, karena sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, hariyad tuing kahalan, laong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, tanatharat khatayahuma, kama yatanatharu warakus syajar. Pakpakun sin Allah Ta'ala indusa nila karuwa-ruwa,
biya sin pagpakpak sin Allahu Ta'ala sin dahon kahoy maripawara amuin bihag tuin banus kin amuin nahinang dusa kin tiap-tiap hambuk daing kanila pakpakun sin Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sadya sin hinang amuin hinang magaan hinang tulus ikhlas pa Allah Subhanahu wa Ta'ala yung pagkasila sa tunhan amo hindi mamarahi insu malam hajin imian hinambuk assalamualaikum daw sinambuk alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh di tumahan doon hayaon di duhal pa sinambuk in lima niya pa lima sinambuk sarta magtabi sila roon bukon sadya harihayat to magbisod bisur sila karuarwa serta maggulgul sila sin tanda sin lasa sin hambuk pahambuok amo atin lawi marayaw mahinang sin tiap-tiap muslim nahangkan na karugalan sin Allahu Ta'ala in pagsagda in pagsulang manulang na inyan katantan mga katawtay manghura nakakama Islam in dia sabut taka inayat tu in parkala in kalaguan kahampitan ta sin dua adlaw na sabut ini dia na sin pagpuasa bang na to ini nahinang amal dia sin amal sin Rasul sallallahu alaihi wasallam wala niya kiabugtuan sampil hadya miugto imanahut niya rin di hababaw singgumi ini amo na yung pagpuasa niya sin adlaw isnin iwan sin hamis adlaw hipagdara sin amal pataas langit doon hayan nalawi marayaw mataod mahinang takarayawan doon haamin karayawan piyag marayaw sin Allahu Subhanahu wa Ta'ala iwan doon hayan in pagpuasa amal sa lagu-lagu pa Allah Subhanahu wa Ta'ala serta kapaidahan dakula hambuok muslim sambil biyata sin Rasul sallallahu alaihi wasallam tumu tasihhu pamuasa kamu lumasig kamu hati sin lumasig maiging sakit niyo bang kamu mamuasa maita in pagpuasa hikamatay sin mga amuin ini dimihil sakit halawm sin babat na to yaon karena bang in babat na to bukon matao din lumi halawm niya na kulang in sakit dumatong kato karena biyata sin Rasul sallallahu alaihi wasallam demikian al-ma'datu baitudda in babat na to ini bay singkatan sakit doon hayan. Karena tiap-tiap mabangog na in tubig sumud palombaranta, tiap-tiap doon hayan. Maha ini mabangog na lang tain pagkaon doon hayan na yan narumakan in amuin magpupuhong kanya kumakaon kanya amo na in lumi mahinang halawsin pabangranansin kita, doon hayan, inbunga niya, dumagan, pakataan udyot pamaranan, sampai lumabay, pa kataan kaugat-ugatan na to, inyaon kataan-tan dimihil sakit pa jantung, dimihil sakit pa atay, dimihil sakit pa ini uno na, kapanya panhalon simbaran na to, doon hayan sambil pais na to, pabukog na to, pakatan, udyot pamaranan, inyan, kahampit sin amin, hahampitan bukon marayaw. Kasabihan to lami marayaw in, malano ilaw tiyan sing kita, kulang doonhan in pagkaon, in sarayo-rayo, biyata sin Rasul sallallahu alaihi wasallam demikian hadis, law niya, in pagkaon
Di na to kasandalan. Suway na to hadyaluunan in babat na to. Bihanyan karna doonhan makakawa kita niyo kusog. Bang na to ini pasod palombaran na to in kagunahan sinudjot pamaranan na to doon naming kagunahan nila pamarayaw. Doon na yan. Amin sila vitamin at tawa ununo na kagunahan sin mga kapanyapan halawon simbaran ta ini. Kana in sila yan, di madaot day sabdeng kato sin parsukuan nila. Hak sin in sila rin kato aming subay ta sila dihilan kabuhianan bihad to hangkan na subay kita kumaon iban minum. At sumakawa biyay ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam subay yato sarang-sarangun. Wayroon lang niya dapat in babat subay luunan. Wa in kana la mahala pasulusun li syarabihi wa sulusun li ta'amihi wa sulusun li nafasi. Bangkana batway rapat subay luunan in babat sin pagkaon na bahagi on nato magtu. Yan in biyeta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inang kabahagi sin tu pag-inom, ikaruang kabahagi sin tu amo na yung kakaon, inikatong kabahagi sin tu amo na yung pagnapas. Na misan pabiyadiin, inlanab sin pagkaon, subay na to mabahagi magtuin yan ka na hak, sinudyot pamaranan na to in, iyita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bahagi on magtuin kakaon, doon hayan hasupaya, amo hindi sila masiyasiya karna inudyot pamaranan tatumuntot ka to hadlaw akhirat bang sila siya tawihan di halaw man sing. Di hadya kita makahati sinin sila ri mabaya, luunan in amoy in babat sin amoy hindi na nila kagunahan doon hayan di sila makasagga kita sa jem magbaya. Hawak to jaman bihaon mga kataw manghuran. Iwan kiyak ingatan na sing kita niyo katantang. Tiap-tiap og kada naman na to masakit. Ingka makaw na rin hakatan katuntuman na to bukon Allahu Ta'ala. Ingka maumungan katuntuman na to makaw na rin hakatan mga ong kana naman na to masakit. In doktor na to makaw na rin hakatan tawagan. Bihan, aw na isang kaya na naman ko bihay ni bihayad. Tuno na ba ininangon ko? Bihan, in asal-asal mga yu pa Allahu Ta'ala kaampunan amotin labi mahal ka. Kaya na inyad to katantan Allahu Ta'ala in humatul singkatan pakaradyaan na to. Ba't siya in nagbabaya in katantan bang na to hiungsod kanya doon hayan. Pumundong ing katantan kabayaan sin Allah Ta'ala pahundungon. Amin di sila makadihil mudarat kato. Siya baita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mga kataan mapatot na to pajatuhon. Mga kataw tayo manghuran ako na. Amin labi marayaw runaon. Amin in di mahinang sabab makahinang kita niyo dusa. Bukon sadya dusa pamanusia. Tumagawa dosa na to pa Allahu Ta'ala insubay na to ayaran tuod paugos din dito dosa na to paudyot pamaranan na to karena intiap-tiap to salakan din kato tanyo ini maghukom iwan sin udyot pamaranan niya sumaksi inudyot pamaranan tasin na hinang tarihalaw man sing gumi ini. Kunal na, in kita ini magkalaong, na inyan anak kapu Adam, biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khatta, wa khairul khatta'in at-tawwabun. In anak kapu Adam asal magkalaong, magkalupa, sa in labi marayaw, daing kanila amuin daran nagtatawbat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nabiya diin lang niya in kaagi mo, mapapas din kay mo in pardusahan mo. Biya ba ita da kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam.
po nuri umuk kato taniyo indusa nato na hinang nato bangkitan niyo daran na anum tumpa Allah subhanahu wa ta'ala. Kana biyita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat dain kan Tirmidhi hakitab niya Sahih Tirmidhi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma alal ardi ahadun yaqulu la ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah illa kuffirat anhu khatayahu walau kanat mislu zabadil bahar. Na wayroon long ni hambuk manusia halaw man singgumi ini maghimumungan tulus ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala. Tingkaptangan biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam long niya la ilaha illallah wayroon Tuhan mapatut pagtag-ipunan ko buat malaingkan Allah ta'ala tunggal isa-isa niya. Allahu Akbar amunain Tuhan mahabasar long sin malayo amuin kaniya in kataan pakarajaan kana nakaliliuin kawasan niya iwan sing kapatut niya iwan sing kataan pakarajaan niya dan kataan piapanjari niya wala hawla wala quwata illa billah iwan wayroon ini gaus sin siu-siu piapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala in tagagaus da Tuhan Rabbul Alamin tunggal isa-isa niya illa billah nawang siya makapamunghan to iparatun sin Allahu ta'ala kaniya in mga pardusahan niya misan palang dia in taod sin dusa niya dia sin taod sin lantap dagat iparatun sin Allahu ta'ala kaniya bang niya inahinang tiap-tiap ubus sumambahayang doon haon damit yan, ubus niya magwirid, amuin makaiyan siya, la ilaha illallah, wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir, wa la hawla wa la quwata illa billah, demikian inyagtu magsugpat-sugpati ingkatan pakarajaan amin halulayon sin Allahu ta'ala in pakarajaan sin ipon niya sambil insiya di na makabutas ng hidayat si Tuhan Rabbul Alamin sa kira-kira di na siya makahinang dosa pa Tuhan Rabbul Alamin bang niya inidaran siya sabot amoy intulus ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala miya makad imbigi jantung niya nanganganal pa Tuhan Rabbul Alamin sin isa-isa niya rain nagbabaya hakatan sin piapanjari niya yaon kaniyain hiuhuat-huat na to karayawan katan halaw man sing gumi labi luba na tuhod karayawan sing kita haadlaw kana-kana naamo yan to mga kataw tayo manghuran tiyo pagpatumtum sing kita insyaallah ta'ala murah-murahan magpumpa at kato tanyo waktu ini na manghumbaid na ako kanyo kataan halapal aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.